الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، واشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر المؤمنين، فحياكم الله وبياكم وحفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وتقبل منا جميعا صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أول ما نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله أوقاتكم بكل خير، ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى. وبعد، اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا علما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. تمويبز الله إبانغالنا على نعمه تتوالى كبينغري بيجندريرا إبانغالنا تمويغيرا الله سبحانه وتعالى تغبيري وتلك تكنديزا إبانغرا بدا اليوم تاندا بك عليه الصلاة والسلام يتجل نوبلونغا موكفيري الله جل في علا، فمن تبع هداه فلا يضل ولا يشقى. Obugo berero obulunga mbuyajja nabo mwemuli okwesiima kwe ku dunia, tagenda kusisinkana bobuze bonna oba okutagala. Wal aksu bil aks, kyekyenyume koyo yenna agobeera ebitali bulungamu obombaka sallallahu alaihi wasallam, abeera ku buufu obutali obombaka bwe yaliko n'abo be yali nabo. Wal iyadhu billah. Tutya Allah subhanahu wa ta'ala, tumwegaira Allah jalla wa ala tuwoggoberera ombaka alayhi salatu wassalamu mu mbeera zonna. Abebitiibwa, hayyakumullah. Tukyagenda mu maaso biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Waqafna, twayimiridde mu kitabo kyaffe ku athar, ku bigambo oba ku buufu wakati mu kubeera nti basahaba basuutagana wakati waabwe, ku athar ey'omukaaga ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda, n'ebigambo bye ku Umar byabeera nti nga oba byabeera nga ayogera ku Umar radiyallahu anhu wa arda, ebiri mu musannafu ogwa al-Imam Ibn Abi Shaybah rahimahullahu ta'ala. واليوم إن شاء الله سنستمر تجينا كبيرا أنتي تويونغرايو ماسو بإذنه جل المولى كو أثر يوم سام، طبعا كو أثر يوم سام بإذنه تبارك وتعالى. مرسالة يفجة الزيت تامبلنا الأربعون الأثرية في ثناء السلف الصالح بعضهم على بعض. وإن شاء الله قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. أثر إنه يوم سامبيت توسواكم ما وفي عائشة رضي الله عنها، وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أو رضي الله عنهما، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بيجامبو بيتوغندو كلابا جماما وفي عائشة رضي الله عنها ومو كبشالة أبنينه مؤمة يومبك عليه الصلاة والسلام، ومكوابو أبا قدمه التوندو كدينينو eyo wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala ntegeeza mu kubeera nti yani mu kusomesa eddiini owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala mbeera efaanaganako bwetyo. Fafadlu, obulungi bwe bwajja mu ahadith eziwererako ddala, walillahi alhamdu walminna. Koyo yenna aba yagadde okubeera nti annyonnyoka n'okutegeera obulungi bwe, ajja sanga nga mwana wattu mwebuli era nga bwajja okuva ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne basahaba abalala nga babulambika
buterevu. Aisha radhiyallahu anha yomukwabo abakyala bombaka, yomukwabo abakyala abombaka sallallahu alaihi wasallam, eranga yomchala wombaka sallallahu alaihi wasallam gwe yali asinga okwagala kuba mama baffe abasigalidde, eranga Aisha amanyikiddwa nti muwala wa Abu Bakar as-Siddiq. Mumbaka alayhi salatu wassalam bwe yabuuzibwa nti ani mu basajja gosinga okwagala, Mumbaka alayhi salatu wassalam nabeera nti yayenukula n'alaga nti Abu Bakar. N'abuuzibwa ate mu bakyala ani gosinga okubeera nti oyagala, Mumbaka alayhi salatu wassalam nabeera nti yayenukula n'alaga nti Aisha radhiyallahu anha wa ardaha. Era nga ojjo sango mbaka bwe yali alaga obulungi bwa Aisha n'alaga nti fadlu Aisha ka fadlu atharid ala at-ta'am, obulungi bwa Aisha bufaanaganako nga kadizat akateekebwa, kadizata akateekebwa ku mmere akajjuliza ne kongera obulungi obwo bwe bulungi bwa mama waffe Aisha radhiyallahu anha wa ardah. Yagamba Aisha radhiyallahu anha nagamba kana Uthman ibn Affan ahsanahum farjan wa awsalahum lirrahm. Kana Uthman ibn Affan, Aisha agamba bwe yali alaga ng'asuuta sahaba w'omubaka alayhi salatu wassalam Uthman ibn Affan, yagamba nti kana ahsanahum farja, kana ahsanahum farja Uthman radhiyallahu anhu wa arda, amanyikiddwa mu basahaba b'omubaka alayhi salatu wassalam ye khalifa owokusatu, y'omusika wa nabbi owokusatu radhiyallahu anhu wa arda Uthman ibn Affan, وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يلم أبا قدمي أبو بكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أبو عبد الله عثمان بن عفان القرشي رضي الله عنه وأرضاه، مسجى مقريش نزالوا أي مكة رضي الله عنه وأرضاه، إلانغا لقب بذي النورين يبيرانتي يلقبوا يويبوا النكنيم يوكبيرانتي ذو النورين، olw'okubeera yawasa abaana b'omubaka alayhi salatu wassalam oba bawala b'omubaka alayhi salatu wassalam babiri, yabeera nti omubaka alayhi salatu wassalam yamufumbiza bawala be babiri. Yasooka n'amufumbiza asooka ayitibwa Ruqayya, bwafa omubaka alayhi salatu wassalam n'addamu n'amufumbiza muwala we omulala yali ayitibwa Ummu Kulthum radhiyallahu عنهم جميعا. وهذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه صحابة عثمان ابن عفان رضي الله عنه يومك بالصحابة ومبكى عليه الصلاة والسلام ويلقم أحاديث زجا زويل قدلة نالقانتي كان يستحي منه الملائكة بملائكة بوجتب الله تبارك وتعالى balinga bamukwatibwa ensonyi, era wahakadha n'omubaka alayhi salatu wassalam yalinga mukwatibwa ensonyi radhiyallahu anhu wardah. ma shariba alkhamur wala abida asnaman, teyasinzaako ku masanamu nga tannasiramuka, teyanywako ku mwenge, teyagwako mu bikolwa biwemufu radhiyallahu anhu wa ardah. Yali amanyikiddwa olw'ensaaze n'ekitiibwa kye yalina mu bantu b'omubaka radhiyallahu anhu wa ardah. Maama waffe Aisha radhiyallahu anha wa ardaha bwe yali amwogerako yagamba kana Uthman ibn Affan ahsanahum farja,
yali omu kwabo abaali beekuuma ennyo obwereere bwabwe nga yali musajja wansi ekigenze ewala nga kama qil bukigambibwa nti omukono gwe ogwa ddyo tegwakwatako ku bwereere bwe, omukono gwe ogwa ddyo tegwakwatako ku bwereere bwe radiyallahu anhu wardah. wallah takhayyal barakallahu fik wasal nafsak weebuuze nti aina anta wa ana min haula tuliriddawa kubafaanaganako bwe batyo. ahsanahum farjan yali muyitirivu wa kwekuuma obwereere radiyallahu anhu. ate fahadhihi sifa ekyo kibeera kitendo mu bitendo ebyabakkiriza. walladhina hum lifurujihim hafidhun, walladhina hum lifurujihim hafidhun, babeera nti bakuuma obwereere bwabwe oba ebifo byabye ebyekyama ne babeera nti tebabimansa. si ekyo kyokka Aisha kigambo ekirala kye yamwogerako mu athari eno yagamba wa awsalahum lirrahm, yali muyitirivu wa kubeera nti ayunga oluganda, yali mu abo abaalinga bayunga nnyo oluganda. ekyo nno kirimu ebyo mimma amara Allahu ibada, Allah byabeera nga alagira abaddu, era Allah n'abeewaza okubeera mu abo abakutula enganda nga Allah yagamba nti fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, musuubidde nti mugenda kubeera nti mu dduniya y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mukuba amabega amateeka ga Allah, mwonoone mu nsi y'owekitiibwa Allah jalla wa'ala, mutuuke n'okubeera nti mwekutula ku b'eŋŋanda zammwe. walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum, ebbanga lyonna abakkiriza babeera nti bayunga eŋŋanda, bayunga ab'eŋŋanda zaabwe oba abo Allah tabaraka wa ta'ala be yabayunga nabo, kubanga arrahmu oluganda muallaqun bi'arshi arrahman, lukwataganira butereevu ddala ne namulondo y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. bikhulasa nga tuli ku athari eno tugimaliriza biidhnihi tabaraka wa ta'ala nga tetugaziyiza nnyo tutuusibwako oba eyabeera nti mama waffe Aisha radiyallahu anha abeera nga agitutuusaako ng'alaga obulungi bwa sahaba ayitibwa Uthman ibn Affan, n'agamba nti ahsana kana Uthmanu ibn Affan, yalinga Uthman mwana wattu ahsanahum farjan yali muyitirivu wa kwekuuma ensaaze oba obwereere bwe. wa awsalahum lirrahm, ate ng'era mwana wattu mu kuyunga oluganda muyitirivu biidhnihi tabaraka wa ta'ala. ndi mukakafu nti kino kikulu gwe eri yenna ayagala okufaanagana abafaanaganako bwe bati, ayagala okutambulira mu buufu. zino ze zimu mu mbeera zaabwe, kubanga nattabi'uhum, tubagoberera aqidatan, mu nzikiriza wa sulukan, nenneeyisa ne tubagoberera mu mbeera zaabwe zonna. man salaka maslakahum, bw'obeera nti ogenda tutambulira mu mbeera zaabwe ezifaanaganako bwe ziti, munnange sauda wa naja, ogenda kwesiima, ogenda kuwona kuno ku dduniya n'oluvannyuma lw'okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. wa baraka Allahu fikum wa jazakum Allahu khayran. ebigambo biri mu musannaf al-imam ibn abi shayba rahimahullahu ta'ala, wa as-sanad olujegere lwabyo mwe byajjira lutuufu oba lulungi, terulina buzibu bwonna biidhnihi tabaraka wa ta'ala. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله إلى هنا، والحمد لله.